tosmamız Жаңы жылda семьямız menен. Endi Kuday'dan buyruğu eken de bu yıl endi uşul uyda semyamız menен tosabız degen oydobuz. Kuda kalasa. Uyuzda oturup durganız. Bala çaklar yeremine. Hazır endi hiç kim Жаңы жылda öyle uydeli jaylalar yapmadı. Жаңы жылда башкача тоскон. Bu yıl az менин угушум боюнча балдарым кечке чейин жаңы жылды кандай кылабыз, каяка барабыз, эмне кылабыз деп сүйлөйт туруп, телевизордон көрүп алып, биз эмне кылабыз деп. Быйыл ошол кечеги ушул караңшалуу окуяга өтүп кеткен туугандарыбыз үчүн ушул быйыл бирөөсү жаңы жылды мен ондой эле шам көтүнү тоспой өткөн деп турам. Үйдө тосушубуз мүмкүн. Жаңы жылды енді yüzde жақсы өткөздүк. Енді беттен булдыры. Енді беттен енді бақалса біраз жақсы өткөздүк. Bala çakama yeni yurtqa tınçlıqты қалайын. Денсаулықтарını қалайын. Uruş bu olsa değil. Men gördüm şu bala çakam yeni yurt. Men көргөн жолду hiç kim көрбөсүн ham, укпасын ham билбесин. Балаганым şu бар өзүм болсун. Балам болсун. Эч качан эч ким менен ушундай кечигиндей окуялар болбосун. Ден соолук каалаймын. Жаштардын келечеги болсун. Gecede verse, молчулуктун, токчулуктун, бакубатчылыктын жылы болсун. Birinciden dünyada tinçlik bolsun. Bizdin çegara tinçlik yolu da çekilsin diye aytat elem. Hiç kim jamandık kündü körübesin. Hiç kim ölübesin, hiç kimden fitna tiken de kirbesin. Benim de bundan bir yaka Kırgızstan eli şu bayram günü de olup yaşayıversinler. Жақсылықтарды қалайт элем. Önsün, össün Kırgızstan memleketi. İman, mutluluktu kalayın. Ынтымақтық қалайық. Просто ешнәрсе иш-чара өтпөйт. Просто элдер келип, ушул жерде сүрүп көтүшүп эс алып кетет. Салют, башка ата туган нерселерде буйруксат бергенбиз жок. Элге бир жакшы маанай тартуулаган деген эле максатыбыз бар, башка максат жок. Жаңы жыл жакшы жыл болсун. Эми 23-жыл тынччылыктын жылы болсун.